Kasukura. Mheshimiwa Rais ambao wamejisalisha katika is that the group especially crab fattening tunaweza kuwa na tofauti za kisiasa na wala tofauti zetu za kisiasa sioni zikiisha leo, lakini tusiwe na tofauti za watu. Tuweni na tofauti ya mwelekeo, lakini tusiwe na tofauti ya pale ambapo kwamba tunaelekea. Hii leo umemchagua ndugu Hassan Ali Joho. Mimi nina imani ya kwa wengi hapa ni wenye kukubali ya kwa Hassan Ali Joho is fit for this docket. Sasa ni wakati mwafaka wa kuungana, kufanya kazi pamoja, kuwaunganisha wananchi wa taifa letu la Kenya. Ndio sababu mimi juzi nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya. Nikasema Wakenya wote waungane ndani ya serikali ya taifa letu la Kenya. Na wauliza nyinyi watu wa Mombasa na Pwani, mnakubaliana na mimi tuunde serikali ya kuunganisha Wakenya wote? Hebu nione wala wanasema tunakubali. Ni sawa hiyo? Mumempatia ruhusa Ali Hassan Joho afanye kazi na mimi kama waziri wa taifa letu la Kenya? Jabiso Maduma Kopere Diocese Manyeri Anthony Muheria osiemo josiasa matiyo gi thuolo mar ng'anyo manochaki gi rowere mag Gen Z ka gimanyo godo lemo moko mag telo e sirkal. Muheria mane loso e sa nyasi mar odiechieng' somo e sikund secondary ma Endarasha okwayo jotelo ni mondo jochik itgi makare ne dwaro mag rowere kendo gichop kare okenge mag chopo dwaro makamago kaka yo mar neno ni Kenya owuok e bugo matut masani osenyenyore e pacho ka. Bende okwayo jotend piny ni mondo mi oyier jotelo ma joratiro e buch jotend migepe masani odhi nyime gi chuogo. Dialogue seems to have gotten the idea like, what is the share that I get? What's in this for me? No, it's an inclusive discussion, conversation, where I listen to what you have to say really. And when I listen, I make it mine and find how can I find space for what you've told me in my discourse and in my action. That's what this country needs. Integrity is also hearing not what you want to hear, but hearing what is being said and allowing yourself to be critiqued, criticized, corrected, and suggestions to be made to you. Rowere mag Gen Z okwa mondo tiek ng'anyo magisebedo ka gibago e pacho ka kane giloso e kaunti ma Vihiga e nyasi mar lemo ne piny. Jod bura mamine mawuok Murang'a, Nyandarua, Kajiado, Marsabit gi Vihiga oyango ni osechopo seche ma koro rowere nyaka we ng'anyo kendo e jatend piny odhi nyime gi chako okenge mopogore opogore bang' winjo ywakgi. Jotelogo bende noyango ni gichano mar puodho nyinge jogo mowal ne tend migepe ka ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi mar DAP-K Eugene Wamalwa omed bedo tenge ka kwedo sirkal. Hii nchi yetu iko na maadui wengi kwa sababu tumesimama. Kwa hivyo tunaombea hawa watoto. First and foremost, waitikie tuongee. Watuambie ni nini wanataka. Nataka kuambia rais wetu amenyenyekea. Nataka kuambia vijana wetu wamekaa kwa streets kwa siku nyingi. 2 months ni nyingi sana. Wamekaa kwa streets, wameharibu vitu, watu wameibiwa, hao wenyewe wamepoteza maisha. It is time for them to live there and move.
na wa move towards development, wa move towards amani, wa move towards mapenzi. We cannot destroy our own country and we don't have any other country. Na sisi tunataka kumwambia rais aendelee kukalia hiyo kiti na yake ni miaka 10 express. Na sisi kama kina mama wa Kenya tumesema tutatoka tuzunguke Kenya mzima. Twende tuombe Mungu aonaye kwa siri atujibu kwa kutupa amani katika nchi yetu ya Kenya. Governor Makericho Dr. Eric Mutai owacho nomor kendo rwako okang' ma jatend piny William Ruto manywako jokanyo mag ODM e buch jotend migepe. Koloso Nyagacho e kaunti ma Kericho, jatelo no nolero ni okang' ma kamano en mano mabiro tieko sigu mosebede kind dhoudi gi josiasa mopogore pacho ka. Omedo ni sirikal medo mana bedo motegno kokwayo jopiny kod josiasa ni mondo joket maino margi e tich bang' rowere mag Gen Z keto e lela dwaro magi. Machifu wetu wanajua kama aje wanaduka ingi. Watu wajaribu kuangalia hizo siweches watengeneze. Tumeblock. Lakini nakumbuka kila kitu. Tupigie makofi. Asante sana na poketi. Raila yuko ndani ya serikali sasa hivi. Si alama mimi yuko ndani ya serikali. So wamesalami na Ruto. Si Choo hako ndani. Mudavadi hako ndani, si ndio? Ile timu ya Pentagon imeshika. Sasa siasa ni macho, hata mimi nimekiva hapo. Ile ilikuwa nimesema kuhusu Raila kwa campaign, nimeanza kutafuta majani chai. Niende next trip kwa Capitol Hill. Nimwambie Papa I'm loyal. Hii mchezo ya siasa mimi nimekiva hapo. Nigori nimekiva. Ukiweka pressure itakufinish kumalo. And I want to tell our Gen Zs that you made your voice, you are our children, we have had you. Walikuwa na haki ya kusema haya. And Kenya will be different. Walisema wataka employment in merit. Apisa mag ODM Magarini Orlando Puodho Harrison Kombe achiel kachiel e sechegi mayiero matin makachung'od burano okayo. Doho mamalo nowito oko loch mar Kombe e yiero ma 2022 tok ka jachung' maduong' boch UDA nochwalo ng'ur mare e doho. Kotelnegi kod jakom ODM Magarini Justin Baya, jotelogo nosiemo jopiny mondo obed motang' gi jok madwaro mar lolo omenda koa kuom jochung' ka giwacho ni gin kaka chama gisechopo winjruok ni Kombe ema dhi chung'negi kendo e laro komno. Jumbe ambao nimetumwa na chama nije niwaelezee wana Magarini ODM tuko tayari. ODM hiyo ndio kutoa uamuzi. ODM has a tradition of not subjecting an incumbent to a party nomination in case of a by-election to be held as a result of an election petition. Such candidates, like in this case, had already secured the ODM party nomination in 2022. We as ODM Kilifi County have an office in Kilifi that is run by the county chairman, Honorable Speaker Teddy Mambire, and Justin Baya as the coordinator of the county. We confirm that no delegates were called or met before this to make any press statement. So any information which was given that the delegates met is null and void. We Kilifi ODM would like to confirm that only one candidate will be filled by ODM, that is Harry Garama Kombe. Sisi wana Magarini tuliahidi kwamba Mheshimiwa Harry Kombe akipewa tiketi ya ODM ndiyo ataingia katika ubunge na ataleta ubunge Magarini. Na msimamo huo ndio bado tungali nao. Haya ambayo yamejiri, tunaheshimu uongozi wa mahakama, lakini sisi mashinani tunasema hata kura ikipigwa leo, kura zote zinarudi kwa Mheshimiwa Harrison Garama Kombe, na tunaweka wazi kwamba Magarini hakuna mchujo. Moheo ji 10 mawuok e kanisa mar Adwen ma Nyabigena mayudore Nyabinge e kar chung'od bura ma Mugirango South
medo yudo thieth makoni gi kocha bang' tulo manomuoche kanisano. Pogruok mar paro nomuoche kind jolemo mane oyuore kanisano ka tipo mar kanda mar TV mar Ramogi oyudo nyiso kaka miyo moro nokwongo monji gi moko kuom jogo eko mane nie kanisano bang' mano dhaw nochakore kendo landore kind jokristo mamoko mane ochokore kanisano. Wachore ni pogruok mar paro mane okelo gwandruok makamano en kaluwore gi gwandruok mar weg lope kanisano. Ywaruok makamano wachore nosebedo ka neno e kinde grube ariyo mawuok e alworano. Na kijana akaingia na mawe anaweka kwa mfuko, na wakati burugu ilianza na nilikuwa na keti nyuma hapa. Hiyo kijana hata nami patara niamuke nione kuna nini mbele, alinipiga chiwa hapa na kaniangusa. Ndipo Elder Daniel Okech Omae ni mwalimu kwa shule ya primary, anafanya kazi yake huko Nyamila. Ndiye akaanza kutangaza matangazo akisema wale watu wanaenda kanisa ya Omowera, hii adui zetu, tunataka mshike mmoja kwa mmoja. Kaanzia mwanaume mmoja anaitwa Francis, wakashika kwa nguvu kama askari, wakapeleka nje, wakapiga ngumi, yeye akaanguka, alafu wakaingia tena. Huyo Erda akatangaza sasa mtakimbia kwa Mata. Mata ndio mimi, ndio elder wetu wote. Mumeona hapo eti wamejipaka mapandeti. Hao wote ni mimi walikuwa wanapiga, mkiona mapicha ni mimi wanaendelea kugonga. Wakasema huyu mama ndio ameleta hii Omowera hapa kwa kanisani, tunataka kumuua. Serikal kaunti ma Busia omedo lemo jochiw thieth moheo 800 mosebedo ka ng'anyo e kinde ka kinde kaunti no ka giywago mondo dwachgi ochopi. Koloso e kinde nyasi ma chiwo obok mag idho gi lemo, jochiw thieth makamago e kar tiegruok mar weche pur e chuny boma ma Busia, jalup gavana e kaunti ma Busia Arthur Odera oyango ni kopogore gi idho gi ngas, bende ne gichopo dwaro 11 ma jochiw thieth eko nosebedo ka kwayogi, ka koro kwayogi mondo mi gichwal tije magi e yo makare. Jatend riwruoge mag jochiw thieth e kaunti no kotelnegi kod James M. Sugut kaachiel kod Laktar Sunday Charo opwoyo sirkal kaunti ma Busia ka gimedo kwayo mondo dwachgi mamoko bende ochopi. In kwamba promotions is a continuous process. Those who are responsible should work on them. Now, if anybody is sleeping on the job, we should not let our people suffer. We would like, as a board and as management, we are committed to creating a good working environment. We'd like to have a very good industrial relations throughout, because as he said, with this kind of disturbances, efficiency and effectiveness delivery is affected. The Department of Health and Sanitation forwarded to the County Human Resource Advisory Committee 916 names and files for promotion. As the law has it, the department can only recommend. Then the County Human Resource Advisory Committee will process and clear and pass them on to the board through PSM. The advisory committee cleared 839 staff and forwarded to the board for promotion. The reason for the difference is because 38 of them did not have appraisal forms in their files. Eweche tuke ni jagoro mongirore migao matuke